Ciao, ciao, ciao. Today we are practicing colors and letters in the Serbian Cyrillic script. So let's start. The words oboj, slova, mean colored letters. So let me explain first to you what this letter stands for in the Serbian Cyrillic. This is an S. So let's read it slowly. S. S. Ovo je L. S, L. Ovo je O. S, L, O. S, L, O. Ovo je V. V. Slov. I ovo je A. Slova. Slova znači letters. Oboj znači color. So, oboj slova znači color the letters. So, let's color them together. Slovo S je crvene boje. Znači, slovo S, oboj, slovo S u crveno. Crveno, ljubičasto. Ljubičasto. Oboj L u ljubičasto. Ljubičasto. Plavo. Plavo. Oboj O u plavo. Plavo. Slovo V je zeleno. 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 Oboj V u zeleno. Zeleno. Klik. Super. Slovo A je žuto. Ž, U, T, O. Žuto. Oboj A u žuto. Evo, super. Obojili smo slova. We colored the letters. Let's read together. S, L, O, V, A. Slova. Hajde da izbrišemo to. Brišemo, 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 brišemo. We have erased everything, so now you can play it. Let me give you the link under the video so you can do the same thing on your own. See you soon. Ciao, ciao.